አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናቸው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ እናንተ ጋር ሁሉ ሰላም? ያለ ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን። እንዴት ናቸው? አሁን ዙልጃ እየጾማችሁ ነው፣ ሙስሊም የሆናችሁ እንዳያልፍባቸው እያልኩኝ እነዚህ ልጆች ማለት ነው ሩታና አብርሃም። ሩታ ትላንትና ከቤት ወጥቻለሁ እያለች ነው እና ሚዲያ ላይ የሚያወራና ከቤት የሚያወራና በተግባር የሚያሳየው ሌላ ነው እያለች ነው። ከነሱ የሆነ ምስጢር እየተደበቀ እንዳለ ነው የሚያስተዋውቀው። ብቻ እናውቀው እነሱና አላህ ብቻ ነው የሚያውቁት። ግን ብቻ በጣም ከባድ ነው። የሆነ ዝሙት እያደረገባት ነው መሰለኝ፣ እኔ አላውቀውም። ብቻ አላህ ነው የሚያውቀው። በጣም እንትን እያለች ነው። እንደዚህ ተጨናንቀው ሁሉ ጊዜ ማልቀስ ከሆነ ትዳርም አይሄድም። እንደዚህ ሁሌ ማልቀስ፣ ሁሌ መጨቃጨቅ፣ ሁሌ የሆነ ነገር ካለ ትዳር አይቀጥልም። እንደዚህ ተግባብቶ የምኖሩት ራሱ የምሳካ ትንሽ ነው። እነዚህ ደግሞ አሁን ሁሉ ጊዜ አንድ ሳምንት ደህና ከሆኑ በአንድ ሳምንት ደግሞ እያለቀሰች ነው ትመጣለች። እኔ እኮ በጣም ነው ግራ የሚያጋባኝ። ልጁ ምንድን ነው ሴቶቹን የሚያስቀማምሳቸው? እኔ ብቻ ነው እናንተ ነው የገረመኝ? ግን ሁሌ መጥተው ያለቅሳሉ። እኔ እኮ እኛ ሴቶች ማለት ነው ለምንድን ነው የማናስበው? አንድ ሰው ለአንድ ሰው ነው የምትሰጠው አይደለ እንዴ? ከዚህኛው ካልተስማማ እኔ ጋር መጥቶስ እንዴት ነው የምለው ነገር የለም እንዴ? እኔ በጣም እንትን ይለኛል። አልተቻለንም። እኛ ሴቶችም በዚህ ዘመን አናውቅም ምን እንደሚመጣ። ከእሷ ጋርስ ለምን አልተግባቡም አይባልም እንዴ? በቃ እኔ ጋር ይምጣ። እኔ አሁን እቺ ማለት ነው ምንድን ነው የምትባለው ስሟ ራሱን የላቀው። እኔ ብታዘራ ሊሄድ ነው ከእኔ እመጣለሁ ከአንቺ ጋር አንቺ ሂጂ እያለኝ፣ እሱ ደግሞ አሁን ቀድሞ ሄዷል እያለች ነው ሩታ። በጣም ከባድ ነው። በጣም ነው የሚያስቀኝ የእነሱ ነገር ሲወላሂ። እርጉዞ ነው እንዲህ ያደርጋታል እንዴ? እውነት ከሆነ ማለት ነው። ብቻ እኔ አንዳንድ ቻናላቸው ሲቀዘቀዝ የሆነ በቃ የሆነ ድራማ ነገር ይፈጥራሉ። እንደዛ እየመሰለኝ ነው እንጂ አሁንም እውነት አይመስለኝም። ወላሂ እውነት አይመስለኝም። ጀመር እነሱ ድራማ እየፈጠሩ ቻናላቸውን ለማስነሳት ይሆናል። ትንሽ ቻናላቸው ሲቀዘቀዝ እንዲህ ያደርጋሉ እንጂ እውነት ነው ብዬ እኔ አላምነው። ግን በብር ነው መገዛቸው ሴቶቹን ወይስ እንዴት ነው? ኧረ እኔ ብስሚላይ እኔም ባያደርገኝ እንኳን አላደረገኝም ለማለት ነው። ባያደርገኝ እያልኩሽ ደግሞ አማርኛው እየተጣመመብኝ ነውና እና ከባድ ነው። ልጅቷማ ብስሚላ ሞታለች። እችላለች፣ እንደውም እችላለች እቺ ሩታ። ከዚህ የሚመጣው እኔ ምንም አልፈልገውም። ለምን እንዳሁኝ አልኖርም። ባለቤቴ እቺ መታ ታለቅሳለች፣ እቺ መታ ታለቅሳለች። እኔ ቁጭ ብያለሁ እንደ አረብስ ነበር ወይ እሷ ትሞታለች ወይ እኔ እሞታለሁ። ከዛ አለቀ እንጂ በየተራው አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አንዱ ኧረ ከባድ ነው። ብቻ እነሱ ለዚህ ነው አይደለም የሚኖሩት። ለዩቱብ ብር ነው የሚያስኖራቸው መሰለኝ። እኛ በልተንም አናውቀውም። እስኪ ይህን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልኝና አሳድጉ ቻናል። እኛም እስኪ እንሞክረው ለማሞከር በእነሱን አይዲያ እንኳን አምጥተን እናገራለን። በራሳችን እንኳን ባይሄድ እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚያስጠላው። የእነሱስ ረብስ በጣም ነው የሚያስጠላው። ቢያስተካክሉ ጥሩ ነው። ለብር ብሎ እንደዚህ
ማስለቀስ ጥሩ አይደለም። እርጉዝ ነኝ እያለች እንዲህ ያደርጋታል እንዴ? ኧረ ይከብዳል። እርጉዝ ብትሆን እንዲህ አያደርግም። ደግሞ ወር ሞልቶታል እንዴ? እንትን ሄዶ ተጋብቶ ከመጡ በዛው ድራማ ፈጥሮ ነው እንጂ የመጡት እንደዛ ነው ለማለት የፈለግኩት። እሺ akkam jirtan obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi gaggaariiwwan bakka jirtanutti nagaa fi raaxmanni rabbi isinii wajjin haa jiraatu jecha akkam jiruun keessan baga jiraattanii chaanaala kanaaf haarawaa kan taatan laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina. Dhiifama afaan keenya irraan isinii xiqqoo dubbadhee jedha waa'ee ijoollee amaaraa sanirra dubbadha jiraayyuudha. Ruutaa fi Abrahaam wayinii jedhaan kaleessa Ruutaan mana deemilattee shaanxaa makiinaa godhattee turte. Ayinoo bas jarri diraamaa hojjechaa jiran ijoollee keenya kan jalatti kufantu na dhiba malee ani akka kiyyatti diraamaadha. Yeroo chaanaaliin jara qabbanaa'u jarri diraamaa hojjetanii chaanaalii ittiin kaafachuu barbaadu malee dhugaa miti kun dhugaadha dee furadhaan. Asli namni tokko ulfa ta'ee yeroo kanatti anka bakka bu'amuu qaba. Sila waa meeqaan gargaaramuu qabdu jennaan akkasitti dhugaa taanaan rakkoodha. Gargaaramuu qaba jennaan akkasitti akkas gochuun hin kabbada baay'ee tokko. So sakanaaf isinumtiyyuu hin beektani jedhee yaada akka jarri diraamaa godhaaran yeroo chaanaaliin jara qabbanaa'ee namni hedduu ilaaluu fi diraamaa akkasii faxaranii kan dubartoota eessaa fidaa jira kan na dhibu. Dhufanii bu'anii fi mee lakkoofsa isaa nu barbaada maaluma jedhee akkasitti dubartoota boosisa mucaan. Qaalatii akkamii fayyadameeti. Moo kan jarri bu'aa jiranuuf himasa ta'uudhaaf algabbaani. Komentii jalatti naa barreessaa siniin jedha chaanaalii kanallee sabskiraayib godha. Anis biyya galuu edaa rabbi jedhee. Nutis galee waan gaggaarii irraa hojjenna malee galee waan boonyu hojjennu inshaallah rabbi jedhee. Marti keessanuu warri laayik sheerii naa gootanillee komentii naa barreessaa. Anillee mana keessan dhufee sin dubbisaa siniin jedha akkasii obboleeyyan kiyya. እቺ ደግሞ ምንድነው የምትባለው? ማን ጀምቲ በቃን እሺ ካ ገሊናን ጀሌነን ዱፋን ብታደራት ዱፍኔ ወጅን ጅራና ናፊሰ ግዱ ምስትረ ጉዳቱ ጅራይት እሺ ነገር ጀቱ ሰከና ወጅን አከም ጅራታ ረንጀቱ ኑት ዱበርቶኒ ማልታኒ ከነዲቡ dhiirri tokko yoo tokko wajjin akkasii jiraachaa jiraate bor anaa wajjin akkamitti jiraata wanti jedhamu tokko hin jiru wayinu bira maali barichumatu wallaalchisee bar jaarsa namarraa saamuun kun umma waan bareeduudha waa'ee ni gude hin bareedu dhugaa rabbi kanuma keessanii maaliif ishii kana biraa deemaa jira maaliif ishii kana biraa akkas ta'aa jira ishiin kumaaf akkas taate jettanii dudduuba deebitanii utuu deebitanii yaaddanii baay'ee bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaan bara kanaa miidiyaa jaarsa saamu duwwaa ta'ee jira shamarran keenya. Dhugaa immoo dhiisaa lakkii gaarii miti. Walla barraan wal qaqqabsiisnaa dhiisaa jaarsa namaan saamina keessanuma wajjin jiraadha kanuma mataa keessanii maal jechuudha. Amma tokko ni jirani. Kan bakka jireenyuma namaa diiguudhaaf lafaa ka'an kanumti lafaa ka'an jireenyuma namaa diiguudhaaf yaani waan tokko gochuuf otoo hin taane jireenyuma namaa diiguudhaaf lafaa ka'an ammas mistira gidduu keenya jira jetti maali mistira gidduu isaanii jiru ulfa laalaa sargii akkas godhatan ilaalaa qalabatii godhatan ilaalaa dhufee namni duukaa bu'aa ara dhugaa dabbara baay'ee tokko jibbisiisa waan nama jibbisiisu. Barichumatu bara nama jibbisiisu waan nama jibbisiisu argisiisaa jarri kunillee miidiyaa isaanii irratti wama gaariillee hin gadhiisani yoo guyyaa tokko nama gammachiisani guyyaa tokko nama rifachiisuu barbaadani ani garuu rifadhuuf maaliif akka jarri diraamaa hojjetan irraa ilaa jirra waan ta'eef akkasii hin sobdi ishiin isa naannoftee kaameeraa boodaan mana deebiti. Akkasii obboleeyyan kiyya galatoomaa ulfaadhaa warra na wajjin turtanii thank you so much. Like share subscribe እንዳይረሳ ቻናሌ በጣም ደክሟል አስነሱልኝ ውድ የሀገሬ ልጆች ኢንሻአላህ እኔም
እናንተ ቤት እመጣለሁ። እናንተ ምኑና አበረታቱኝ። ዝም ብሎ አሁን ዝም ብሎ ድራማ የምሰሩት ራሱ ያበረታታችሁ ነው። እኔ ደግሞ የማዳም ቅመም ነኝ። አበረታቱኝ እያልኳቸው በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ቴንኪው ኢንሻአላህ የሮ ጋሪ ቀባላ የሮ ብራ ወልድ ደብና ሀንጋ ዋብራቲ ወልድ ደብኑ ትነጋን